naje gusanga rero abantu benshi buriya iyo bigeze ku kintu cy'amafaranga bihererana amakuru kugira ngo bayarye bonyine. Niyo mpamvu nahisemo ngiye kumenera ibanga. Ni ukuvuga ngo kuva iyi mikino ya ero yatangira urabona iracyanakomeje. Abantu bose bari kubetinga banyuze kuri kampani yitwa Winner, cyane ko ari nayo iri gutanga ibikubo byiza buriya kurusha izindi kampani. Iyi kampani ya Winner abantu bose bari kubetinga bayinyuzeho bari kubasha guhabwa amahirwe yo kuba watsindira telefone za smartphone, televiziyo za smart, ndetse igihembo nyamukuru ni miliyoni cash bahita baguha ukigendera. Ikindi kandi ku mikino 3 turi gutanga jackpot y'uko utsindira ibihumbi 500 byawe buri munsi. Iyandikisha uyu munsi rero unyuze ku rubuga rwacu www.winner.rw ukoresha promo code y'izina ryanjye Rocky, urahita uhabwa bonus y'amafaranga 500 yo gutangira ubetinga abari yoheraho, mbega yo tuyita ngo nayikaze. Wibuke gukoresha iyo promo code. Ikindi wanasura ahantu hose Winner ikorera ukabasha kuba wakwikorera ipari tukirira ibiceri. Ntagutinda tureba episode ya 2 bimeze bite dusize bamugusa Agasobanuye films.com. Urebe bamuzengurutse muhanda harimo ibintu barahamagara itaba. Hello Mr. Barros. Detective Wayne Sims. We need Detective Wayne Sims. Okay. You tell him to Wade nameze neza. pull the spike strip. Babagire bakuri iyo misumari mu muhanda ntambuke. Suspect is armed with a handgun on the hostage. Imfungwa ndayibona ifite imbunda ku muyobozi. Shut up! You're not Bino twabikemura ntago ndi kukumva. Twara. Musozi wambwiye ngo yigira umusazi. 200 yards out, please advise. Suspect ari kuza twegerageza muri metero 200. Umva parika imodoka cyangwa iyo misumari kwisha imodoka. Ndamurasa. Wibikora windasa we. Fanda kiza kurisha. Ageze muri metero 100. Mukuremo imisumari. Ntago bari kuyikuramo. Ndamurasa niba dakura imisumari mu nzira. Musore raje regera no baramwihorera. Fanda yamubwiye ngo igira umusazi ubone kuri umusazi. Musore yaraje. Cyazana imisumari bayikuramo. Abuze gato ya misumari imodoka irayijugunya. Dukora iki rero? I'm open to suggestion. Shaho nawe igitekerezo cyawe noneho ntacyemera. Imyaka 5 ishize byagiye makuru ko Barros afunzwe azira kwica umwana w'imyaka 3. Yarebye ibona hari umuhamagaye. Urebe icyo gihe yishe umwana we amukubise ikibando bakinisha baseball. Hello Lecho ni David. Ukobwa yarikanze ku makuru ni David uriho na wundi. David How's going on? Ibice bijya mbere. I don't mean to drag you into this, but Sinashaka kugushyira muri bari ko nkeneye ubufasha bwawe. Yamagaye muri mukazi we Rachel Mills. Dore ryabandi Theodore. I hear Burroughs flew the coop. Numvishe ngo Barros yacitse. I'm out. Ibintu byanyu bifuyemo wa musirifiye. Kill him and now he... Wagombaga kwica Barros nagaruka umucikisha. Hagaba kosa nanjye kuba yacitse. That's not your real problem. Icyo nagari cyo kibazo cyawe. Is you've been taking Ikibazo cyawe ari amafaranga yabo riga kuzica Barros. Nzayabasubiza yose. if you could. Yabaga byashoboka. Money leaves a trail. Gusa buri umuntu yakiriye amafaranga hasigara ibimenyetso. Ati gusubiza amafaranga nta kibazo ariko ibimenyetso bizasigara. Buri umuntu yakohereje amafaranga kuri konti. Leta ishobora gukora iperereza bagasubira inyuma n'ubundi bakareba ngo ku itariki niyi yaba kuri momo ye bamwohereje amafaranga, yaba ari kuri konti bamwohereje amafaranga, niyo waba warayakuyeho cyane iyo wayishyura ukayasubiza bayaguhaye nibikuraho kiyo ruswa yigeze guca ku makonti yawe. Ibyo mubwira byakurangiriyeho Teddy, byakurangiriyeho uzajya hanze. Icyo nakubwira iruka hunga leta irakuvumbura. Usibye na leta bari abonye amafaranga barakwica. Umva muceceke. Ubwira bano bapolisi bamva inyuma cyane kajugunyu tuza bakase mu isoko binjiye muri mall iri hano, binjiye muri parking twise tubabura. We don't want to involve innocent people here, right? Ntago dushaka abasifiri babigenderamo. Imodoka yarongera soka barongeye basohokeye inyuma we birukanka binjiye muri parking iri ahantu kajugujugira babura. Imodoka irangira soka. Let the warden go and I'll pull the chopper. Rekura warden turakurika. Imodoka yageze imbere irahagarara. Imodoka irahagaze, imfungu iracyarimo imbere kure y'imbunda. Turi imbunda uburyo bazifashe babigishije kuzikoresha. Ibi filime
twereka amaboko yawe afanda Voyoni Warden. Mukire mwicenye mufate. Umusore baramuzengurutse. Kuraba mu modoka umusore yarigise. Suspect nawe uri mu modoka ubwo nucekwa turukekwa ahantu ari. Yasigaye hahandi binjiye gato muri mall. Yahise asohoka muyihuse cyane kandi yarakiri kubavugisha kuri telefone. Urebe film hari imodoka yisiza. Umusore ayireba yambaye imyenda ya polisi. Irico Mills. Umusore avayo yitonze cyane. Itayicomeka mu yindi modoka hano muba mugomba kwiga ukuntu rivanije mwayikweparega. Nicyo filime nk'izi nzizanira. Urebe umusore kugenda yo. Bimeze biti. Bimeze sawa we komeza utware. Ndatwaye. When did you decide to break out of prison? Wahisemo ryari gutoroka gereza? Kinda just happened. Byabaye. Okay. You have a plan, right? Ufite umupangu? David. You're not gonna like it. Umupangu mfite ntabwo uri buwukunde. I'm aiding and abetting a fugitive, I mean. Ubu ngubu ndi gufasha umuntu uri gucika leta n'icyaha. Subira inyuma hariya polisi iri. Hariya nyine bavuye. Nyizera subirayo. Iyi nzira barimo niyo polisi n'ubundi iri kuzigana mijya guhiga umusore kuko niwe yagombaga gukomeza. Umusore yese akata imodoka agenda agana aho polisi ije kumuhiga iri guturuka. Icyo gihe polisi ntago yakumva ko aho bari guturuka bagukurikiye waza uri kubaganamo. Icyo gihe ubashishishije. I will find you. Niko ka episode ka kabiri tugiye kureba. Bebe ntako rino turi muri Boston. Inyubako ziriyo mfite abakiriya benshi Boston bagura abonnement ku Agasobanuye films.com kandi bari seriye. Tugaruye ku cyicaro gikuru cya FBI. Bambujije kuvuga amazina yabo ariko Special Agent Williams. Special Agent Williams. The Galvin case. Ikirego cya Galvin wagikozeho neza. Urakoze. By the way. Banyita Simons. Muzehe nahandi ni ku cyicaro cya FBI. Actually studied a few of your cases at Quantico. Je nawe hari ibirego bike twagiye dukorana no Quantico. Nishimiye gukorana nawe. Hari ikindi ushaka kumbwira? Just looking for you. Chopra ari kugushaka. That next time. Itacho. Yeah. Nakorino. Got a second? Before you say anything, I've protocol comment. Mva nakurikisha amabwiriza yose y'ibyiri ya Mercedes. Look like. Nazira video badukoze kuri TikTok. Nabikurikiranye. Okay, then you can forget what I just said. Ibyo mvuze byibagirwe nako. There's an opening to lead the FTF out of Seattle. Umva hari umwanya uhari w'umuyobozi muri Seattle. For the job. Ako kazi ndumva nakwerezayo kajya kuhayobora. I expect a little more enthusiasm. Mbona so bitakunejeje cyane. Biranejeje biragaragara. You caught me off guard. Kusura ntunguye nyine hari ahantu bashaka kumwohereza. Over here one day. Numva gano nahaguma nk'undi munsi. Never gonna retire. No. Max w'igitangaza nawe harabura igihe gito ngo yegure. You are a good agent. Uri umu agent mwiza. Not enough. Gusa ntabwo uhagije. Someone in your corner. Ukeneye n'umuntu ugufasha. I need to know you're ready. Nyine kumenya ko witeguye uwo mwanya kuba wawuyobora. Nditeguye. Barashaka kumwohereza ahantu ku buryo yagiye akayobora. Aka kazi ndagashaka. Grab your stuff. What's going on? David Burrows just escaped from Briggs. David Burrows aratorotse muri gereza turashize. Mukobwa makuru amugezeho. David Burrows aracitse muri gereza. Details are still coming in, but we do know that Burrows kidnapped the warden before Murabizi ko Burrows yabanje gushimuta Warden imbere yuko atoroka gereza. Afite imbunda ni mubi cyane. Amaze isaha ari gucika. You're not from Boston, are you? Yari yarafungiye iki ntabwo turuka muri Boston. Uwo mugabo yakubise umuhini umwana we mu mutwe aramwica imyaka 5 ishize. Urebe. Flight time is 1 hour. Indege igiye kudutwara mu gihe kingana n'isaha. The time we touch down. Tujye kugera hasi abaje n'amaguru. Namwe mwageze. Urebe. Ntago ugenda. We nagugenda. Julie talking about. We na Julie mwaganiraga ibiki? Stupid TikTok video. Ni ibivideo by'ama TikTok by'ubugoryi. Telefone. Agent Williams. Agent Williams. What? Which? No. Oya. Them separated. We'll be there in an hour. Mubatandukanye mw'isaha imwe turaje. Apparently, the warden's son was found tied up. Umuhungu wa Warden bamusanze ngazirikiye mu kabati gwiki. Burrows got the uniform. Kandi niwe uwo muhungu wa Warden niwe bambaye uniform Burrows yari yambaye. Umuhungu wa Warden ni umupolisi. Kandi akorera muri Levere. Levere ni kure yaho gereza iri. Muri Maine. Before we land.
bahita berekera bagomba kujya kumenya gute. I'm on scene at Briggs Penitentiary. Umva turi kuri Briggs Penitentiary David Burrows, aho imfungwa David Burrows yari ifungiwe. Iri rembo mubona niryo bagonze bari gucika. Turakomeza tubageza amakuru kuri Rock Entertainment. Oh, Philip. Mfite guhamagara Philip. What the hell's going on? You Ibice bijya mbere reco umamagare. Uyu ni umugore wa David Burrows, ni umuganga. Sweetheart, I just heard. They're saying he took the warden hostage. Umva warden bamufashe nk'imfungu umeze neza. Rachel was there. Murumuna wanjye yari ariyo reco. Briggs Hehe kuri gereza. called me yesterday, said she Ejo yaramamagaye arambwira ngo yaramusuye, ngo yasuye David. Dore nguyu reco. Reco Mills niwe muntu wenyine usa nk'uri gufasha n'umusoro mwizeye ku. Urebe. This Wesson guy tried to kill you. You sure going to his... Umusirife bitoyisoni yashatse kukwica. Knows who was Matthew. You talked to your editor? Wavuganye Yeah, it's working na on editor wawe. address. You trust him? Agiye kuduha amadresi uramwizeye. Yeah. Yego Jim. Before you turned us into Bonnie and Clyde, he was looking into Hildy Winslow for me. Mbere yuko ngiye nawe duhinduka Bonnie na Clyde, ati ni wari uri kumfasha gushaka witwa Hildy Winslow. Ubwo nyine Bonnie na Clyde n'abajura babayeho mbere y'umugabo n'umugore barabashara ari amabandi cyane. Ati nge nawe ubone mbere yuko tubahinduka yari kudufasha guhiga wa mugore wo gushingije mu rukiko witwa Hildy Winslow. Turns out, after your trial, she changed her name. Nyuma y'urubanza rwawe Her house yahinduye izina, disappeared. agurisha inzu ye, arangisha burirwa irengero, arabura. He was able to dig up a P.O. box in... Gusa twabashe gukurikirana PO box yiwe imwanditseho muri New York, tumenya ahari. Umugabo afite ubwoba, ni umusivili n'umugabo rega ntugire ngo ni n'umusirikare cyangwa yakoze yikose, ni umusivili uraho nyine uri kwirwanaho, ari gutitira, niyo mpamvu ubona afite ubwoba. Ariko uzireta ikuri inyuma bafite imbunda bavuga ngo hagarara. I've done something. Hari icyo nakabaye narakoze. I'm sorry. Mbabarire. Hey, you're here now. Gusa uri hano. You know Bonnie and Clyde died, right? Urabizi ko Bonnie na Clyde byarangiye bapfuye. Ni nko kubwira umukobwa ati genda gake. Got Wesson's address. Batwohereje aderesi za Wesson. 10 miles from here. Atuye muri mayiro zigera mu 10 uvuye hano. Umuntu wa mbere no musore agiye kujya guhiga ni wa musirive yabita Wesson washatse kumwica, abari waheraho abaza ngo ninde wakuntumye ubundi ngo unyice. Agiye guhera kuri Wesson. Kumbe dore hakunino Wesson nguyu hari telefone yakiriye. Wa musirive yano ari gushaka gucika ari amafaranga y'abandi ngazicura ya musore muri gereza. Hello. Abasirive bazabicira muri gereza. And I can explain. Umva nabisobanura n'ukuri. Julie, my family, Famille yanjye nimuyishyire muri bino bintu ntaho bahuriye nabyo. Niwe bari kumutera ubwoba. I'll do whatever you say. Okay, ndakora ibyo nsabye byose. Okay. You have my word. Ndagusezeranyije. Nimba basezeranyije biki? Naba ari kumutera ubwoba ku buryo abwira ati famille yanjye muyiveho. Change your plans. Imipanga irahindutse. You guys are gonna go. Mwe mugiye kugenda mbere. I will catch up later. Ngiye ndaza nyuma. I thought we were gonna go together. Nari ko tujyana twese. On Teddy. Teddy bigenze bite? Ntacyo. You gotta trust me on this. You take Lisa? Wenyizera twara Lisa. Urebe. Love you. Ndagukunda. You be good for your mom. Umwana mwiza kuri mama. Why are you crying? Kuki uri kurira papa? Ubibaza umwana yabona papa ari kurira n'umugabo bivuze ngo afite ibibazo. But you'll be there before bedtime, right? Uraza kuza nararyama. Potter. I would like nothing more. Nta kindi kintu cyakirenze icyo. Ndagukunda bag. Kanake. Rebe, tugaruke kuri gereza. Gereza riri gukorwa. Abantu bose muri iyi state bari kumuhiga. So far. Bari gukora akazi keza. Might as well poke around a little. Rebe. This is Deputy Warden Ralph. Uyu ni Deputy Warden, uyu ni warungirije Warden. Operational question. Arabasubiza ibibazo byose bijyanye n'akazi kano. Plus a list of family, friends. Turashaka liste y'abantu bose basuye inshuti y'abavandimwe b'umuryango bigeze basura David Burrows cyangwa yahuye nabo. I'm on it. All right, so you say that. Sawa. Yeah. Ngavuze hano ngo hari video yego. Baza kureba video y'ukuntu yacitse. Barebye video ubwo binjiraga mu igaraje. Imodoka yinjiye mu igaraje irakomeza irasohoka iragenda. We're the warden and his son right now. Warden n'umuhungu we bari he nona. Did the warden explain to you why he kept driving? Ese Warden yabasobanuriye impamvu yatwaye imodoka?
He said if he did. yarangiza akinjira ahantu agakuramo uriya musore yarangiza agakomeza kwirukanka polisi ikamukurikira kandi arimo wenyine nta muntu wamufatiyeho imbunda. Uri kumva ko Warden yari ari kujijisha polisi abayobya. Burrows would start killing. Yavuze ngo yabikoze kugira ngo Burrows ataza gukomeza kica abaturage n'abasivile bari barahataza kubarasa. Cars from the garage and carjack. Hari imodoka baba bavuze muri iryo garage basizemo David Burrows yaba yahise yiba cyangwa agashimuta bari bayirimo. No. Oya. Ukora imibare. Bivuze ngo hari umuntu waje kumufata. Think he had an accomplice. Murakeka ko afite umufatanyacyaha se? We had more than one. Ahubwo ashobora kuba afite umunyabyaha umufatanyacyaha urenze umwe. Muzane Warden n'umuhungu we hano. Bano bahise babikeka. Babicetsa uyu musore wacitse. Is adding up for you? Afite abafatanyacyaha barenze umwe. Burrows is a model prisoner. He hasn't had a single incident report in 5 years. And then all of a sudden, the last 3 days... Ati ikintu gitangaje iyi mfungwa David Burrows nta muntu n'umwe wigeze umusura muri gereza mu myaka 5 yose yaramaze muri gereza. Atariko iminsi 3 yari ishize. He beats an inmate to death, tries to kill a guard and escapes. Kandi iyo myaka 5 yose yari yaritwaye neza, ariyo mfungwa yitwaye neza ngo nta kosa ndimwe buriya David Burrows yigeze akora muri gereza. Atariko iminsi 3 ishize yakubise indi mfungwa yari ayishe. Yandi yakubitiye nyine bari gukora akazi. Iminsi 3 ishize byagenze bite rero? Winjiye. Warden Mackenzie. Agent Williams, agent. Na Agent Williams ni umuhungu. Nice to meet you. Kiza gora namwe. Sounds like you two had a hell of a morning. Bisa nkaho mwagize igitondo kibi. Reba niko wabyita. Go over a few things. Hari ibintu bike tugiye kuganiraho. Twishimiye kubafasha. Detective Sampson was kind enough to give us your version of the event. Detective Sampson yaduhaye version y'ibyo wamubwiye. David Burrows, get your gun. Ni gute ubundi wa mupolisi we imfungwa nka David Burrows yabashije kuba ifite imbunda yawe ikayikoresha icika? The inmate caught me off guard. Iriya mfungwa yaje inuruka inyuma nina cyangwa se yamfatiranye narangaye. Inmate. Utangiye kwita imfungwa gusa. That's how you refer. Ni kumwita. Ubundi umuntu nkuriya nyine bano bashinzwe umutekano bumva bakagombye kumwita ngo kiriya cicanye, kiriya gikoko, kiriya kigize cyanabi. Sasa kumva uyu mugabo uje yamwubashye avuga ngo iriya mfungwa umuntu wakwambuye imbunda, umuntu watorotse gereza, umuntu wishe umwana we, kuza umwita imfungwa gusa. Bano polisi nabyo babigize ikibazo, urumva kuba wamugize nka hari umuntu mwiza. Excuse me. Biki? Ako wikitaho. Byo turabigarukaho. Iyo mfungwa se imaze kugutungura, stripped down and yakwambuye imyenda cyangwa yihereje imyenda yawe. He had my gun. Yarafite imbunda yanjye. Urumva nari gukora iki? Yanyambuye imbunda yanjye yinkuyeho narangaye, nagomba gukora iki? This Officer Mackenzie. Yes. Yakwambuye imbunda yambaye amapingu. Yego yanyambuye imbunda yambaye n'amapingu. Ibaza icyo kintu ariko kuba uri umupolisi ukaza ukabwira abafande ngo imfungwa yanurutse inyuma, kandi iyi mfungwa yari yambaye amapingu kuko David Burrows bagomba kuba yambaye amapingu. Ati yaje nkuramo imbunda, ankuramo ibintu byose kandi yambaye amapingu. And it's Sergeant Mackenzie. Kandi ikindi ntukanyite Mackenzie gusa, jya wongeraho ni peti ryanjye banyita Sergeant Mackenzie, abibutse peti rye. Sergeant. Uri Sergeant burya? Yeah, that's there. Urakukanura kumvishe ye. I guess they'll promote anybody. Ariko muri iminsi menye amapeti basigaye bayatangira ubuntu we nuko yatoragura. Shani ko mbikeka. So inept he allowed a handcuff. Ni gute umuntu ushaka ko tumwita amapeti ye ngo yakoreye ipeti rya Sergeant, umuntu wambaye amapinga azakamwambura imbunda? Azakinjira ahantu bika imbunda mu gatuza. So you sure that's the statement you want to stick with? Iyo niyo statement ushaka gukomeza kuduha Sergeant. Questioning my integrity. None se murashaka kuvuga ko nari inyangamugayo? Genda gake Tayiga. What do you think picked up Burrows after you dropped him off at the mall? Burrows ubwo wamusigaga muri mall ukeka karinde washe kumufata. Ubwo namusigaga? He had a gun to my head. Ntago ari njye wamusigaga nkaho narinde poje umusheri. Yari afite imbunda yantunze ku mutwe. I'm out, so I did. End of story. Arangije asohoka mu modoka arambwira ngo komeza ugende birangiriraho. There goes that word again. Nanone birongeye. Inmate. Nawe urongeye umwita imfungwa. Ngo imfungwa yari yantunze imbunda ku mutwe. His father Lenny worked. Umva afande, weho Mackenzie uyu ni Warden. Weho na papa wa David ariwe bita Lenny. Mwarakoranye ku byaha by'abajura babicanye imyaka 20 ishize. Bivuze ngo n'umuhungu wawe yakuranye na David bari inshuti muraziranye n'umuryango William mfungwa yacitse. In fact, that's probably. Yego ibyo nibyo pe. Burrows got the jump on childhood best friend. Bivuze ngo amakuru twebwe uko turi kubitekereza, David Burrows ashobora kuba yahamagaye inshuti yo mu bwana ariyo yiyi ngiyi, nawe ukemera kubatwara ngo mumucikishe. Ntabwo turi ibigori ki. Ninde waje kumufata? Urabizi dukeneye turangiza kuvugana namwe mu gihe tutarabona umwavoka wacu hano. Kirazira kuvugana na polisi amagambo menshi avoka wawe adahari. Bagutegera mu magambo shawo. Kandi uzi ngo z'ubwenge. Visitor logs for David Burrows. Ati iyi ni list y'abantu basuye David Burrows ubwo yari muri gereza.
Anything interesting in that? Hari ikintu gitangaje kirimo? Say so. Niko nabibona. Burroughs hasn't had a single visitor. Burroughs nta muntu n'umwe igeze umusura mu myaka 5 ishize. Showed up 3 days ago. Iminsi 3 ishize mbere yuko acika yarasuwe. Rachel Mills. Ninde wamusuye witwa Rachel Mills? His ex-sister-in-law. Uwahoze cyangwa se twakwita ngo ni muramukazi we. Think we can get a bolo out on. Urabizi Rachel Mills nawe mu mutangire mu muhigi uwo wamusuye. Gutusura imfungu itajyaga isurwa bugacicika. Like you and Sonny Boy are gonna need that lawyer. We n'umuhungu wawe muraza gukenera umwavoka mwiza kuko murakekwa cyane. Murakekwa cyane. Ibintu byo kujya mu magereza mudafite inshuti z'abawadeni. Muzatoroka muti. Je murambabaza. She's probably seen this on the Sheri arampamagaye. Buriya yatubonye mu makuru. You know what? I'm gonna power down anyway. Urabizi nago mwitaba. Cell towers. Abapolisi bataza gukurikirana iminara nitabiyeho. I tried. Wagerageje kumubwira naragerageje kumubwira ko nagusuye ntiyabyumva. Rachel. It's not that simple. Ntago byoroshye. After Matthew. Nyuma yuko Mata yapfuye umwana wanyu. Wasn't sure she'd be able to put the pieces back together again. Ntago nari nzi neza kazongera kwisuganya. Ariko yangiye arisuganya. So she's happy. Ubu muri iyi minsi arishimye. Yego arishimye pe. She's remarried. Yarongeye ashaka n'undi mugabo. Mu myaka 5 ngiye gereza umwana wacu agapfa yese ashaka. Baby girl. Ahubwo aranatwite bagiye kubyara kana k'agakobwa yo. In charge of the bagabo muri gereza mwihangana abagore banyu barongeye bashaka abandi bagabo bashya n'abatarashatse abagabo bashya bashatse abapfubuza. Baby shower. Mbakubise inkuru mbi. I mean, nagari inkuru mbi n'ukuri. Ese mwe mwari nahoraga mbababwira bariya abantu. To question the canopy selection. Really? There's this one lady who keeps wanting to cap the gift registry. Muhaye amakuru. Reka mfunga umunwa. Ari kumuha amakuru y'ibirori bya baby shower y'umwana. Umugore wanjye yoze yifuza kubyara umukobwa. None yumvisha atari nayo wamumuhaye, yamuhawe n'abandi bagabo. But it's for Rachel Mills' visit. Twereka amashusho ya Rachel Mills ubwo yasuraga David Burroughs. Ni video ebyiri ziri hano. Baziplayinze ziranga. Ni video ebyiri zari zirimo hano zigaragaza Rachel Mills ubwo yasuraga bwa mbere David Burroughs na bwa kabiri amusura. Wibuke bwa mbere amusura yamweretse ifoto y'umwana we n'amagambo baganiriye ubundi polisi biri kubirikodinga. None izi video ntago ziri gukinika. File not found. I can see that why. Ndabibona ko bidakinika. It's never happened before. Ubwa mbere bibaye zino video kuki zidakinika. Video za Rachel Mills asura David Burroughs kuki zidakinika. Hey, you can't just grab Bano buretse. Corrupt. We might to repair it. Hari igihe virus iba yabaye corrupt ikaba ngombwa kongera ukayisana nono ugafata dosiye ukayita AV file. Set preferences. Real. Ugakora reopen. Shit. Nyagasani. The files aren't. Aya madosiye ntago ari ukuvuga ngo video zari zirimo zagize akabazo. They were erased. Ahubwo zasibwe. We got here. Amasaha make mbere ko tugira n'izo video basisibye. It took one online class. Mvangiye niza akantu gatonya online nako ko gukora ku bintu by'ikoranabuhanga nta makuru mba mbifiteho. Any officer can access. None se ninde ufite access kuba yasiba zino video atumwa ofisiye wese ukora hano cyangwa se umusiriveya wese yabasha kuza agasibiza video ntago mwamenye ngo ninde wazisibye. Bino bintu tugomba kubikurikirana. Ninde wazanye Burroughs ubundi amuherekeje amuzanye hano? Ni Officer Weston. The same Ted Weston that Burroughs attacked last. Wow, undi nubundi Ted Weston ijoro ryahise Burroughs ngo yashatse kwica. Yego. Uwo Officer Weston ari he? Muri iki gitondo yatashye. Urabizi mujye kwa Officer Weston muhitemo mugarura hano nuna. Bamenye Officer Weston ubwo ntago wari wasibye izo video. Bahise bamukurikira. Urugo rugaba ofisiye bagiye kurebaho Weston. Cyangwa se abashinzwe umutekano wibuka uyu mugabo wacu David nawe yagiye kureba Officer Weston mu rugo iwe kugira ngo amubaze ati ninde wagutumaga kunyica. Reba filime witonze ahari ntawe uri mu rugo. Do you know if he has a family? Ese yaba afite famille? He has a daughter. Ari Maria afite n'umukobwa. Told you he has a kid. Yarabikubwiye ko afite umwana. Takes very never beat the death with it. Yarabimbwiye akajya ambwira ngo ngiye ntago nakubita umwana wanjye w'umukobwa umuhini ngo mwice nkuko wishe wawe. Works for the people who took Matthew. He made his bed. Ati nisi turinjira arimo akana k'agakobwa nimba gafite. Ati ngiye se uwanjye nimba yaremeye agafatanya n'abamwishe. Mva ntago ari binaje mu byo kwicana. Turumvikana. Nta muntu ndi bwice. Uzi gufungirwa kwica umwana wawe ukamenya ko umwana wawe ari mu gihugu akiriho. Ikintu cyonyine ugomba gukora ni ukugenda ukazana umwana ukamubereka ati dore nguyu wa mwana watumye munkatira burundu ngaho ni mundeke ntaye. Ibyo bintu utabikoze uyageze yani ikigabo arakibona. Ikigabo kiri kurira. Umugabo yasigaye mu rugo yanze gucikana n'umuryango wari kurira. Yes ma'am. We mukomeze imbere
ngiye kuhagera kumbera polisi iri mu nzira izana. Ma'am, one more time I'm gonna talk. Nongera kunyita mabuja ndagusora muri iyi modoka. Urebe. Yeah. Yeah. Avayo. Njira mu nzu gake gake. Be filime. Ni umusifira nubwo anafite imbunda. Njira mu nzu y'abandi. Nje mu nzu y'umusirikare. Sanga icupa. Bya fimbo ntuva aho uri wa gatafari. Shyira imbunda hasi nona. Okay, easy. Gake gake. Easy. Shyira hasi. Baramufashe. Na FBI iri kuzana. Balos. What the hell are you doing? Urakora icyano. The people who ordered you. Abantu bagutegetse ngo unyice. Know who they are? Uza baribo. Ntago mbazi. I killed you because if I had, I wouldn't. Yabaga narakwishe mbere buno sene kwandi bibazo. Mwana wanjye uzahari. Since the day you were bride. Icyo nzi cyo nuko bambwiye ngo ngiye gucunga batangiye kugucunga kuva umunsi wa mbere winjirira i Madrid winjirira muri gereza. Supposed to keep an eye on you. Je bamaye akazi ko kugucunga. Babysit a child killer. Nahindutse nkaho mbaye umuyaya wo gucunga umuntu ngo wishe umwana we muri gereza. Uno musiriviye niyo mugamba atangiye kumubwira ati ngiye ntago rwose nzi ibintu byinshi kuri weho. Ati icyo nzi cyo nuko umunsi wa mbere winjira muri gereza uje gufungwa. Bahise bamakazi ngo ngiye gucunga amanywa n'ijoro. And your goddamn sister-in-law shows up. Shira mu kazi kawe kirangije kiza kugusura muri gereza kizanye ifoto. Bahita bambwira ngo noneho nkwice. I am just doing what they're telling me. Bamenye ko umwana wanjye runamenye ko ari muzima. Dude. How do you contact them? None se ubahamagara ute? Nkoresha karaga telefone mvugana n'abo bantu. Uyu nawe ntago abazi. Ntaga telefone tumwe duto tudakururwa. Can't do that. I can't. Bahamagara sinshobora. My family. Mfite kurinda famiye yanjye. Do this, please. Listen, Zino mfite kubikora. you could help Wamfasha my son. kubona umwana wanjye. And you have no idea the reach these people have. Bano bantu we ntago bazi. Burrows. Nta nubwo wakabaye wajana bano bantu ntaho batagera. Urebe. Yumvishe isasu. Yumvishe isasu. Yumvishe isasu. Haranze yumvishe isasu ajya kureba. Urabona abandi bakobwa ko bagira umutima. Yumva isasu ahantu rivugiye akajya kureba ati baba barashe inshuti yanjye. W'ikigaro yajyayo. Yaje no kureba. Ageze anasanga upfuye ni officer Wilson. David wishe umuntu. David nani mbunda afite mu ntoki. Arirashe umugabo ariyahuye. Make a left right here. Umva kati ibumoso ni hariya. Abashinzwe umutekano barahageze. Modoka iraparika. FBI bano baba bafite ikosi. Havamo umukobwa ugenda gutyo nk'umugabo. Urabizi umusabayi. Bayi tugende. Urebe. Wa mugabo Wilson ngarirashe. Ariturikije. Aba FBI barinjira. Gake gake. Uburyo bakinguramo. Uburyo bazikuramo bano bantu ni babi. Ni babi ukibabona uriruka ubundi. Kirazira ubundi ngo guhagarara ngo diringe regana. Bagomba kugufata wiruka niyo nta cyaha waba wikeka. Follow in. So muri Amerika FBI. Urebe, umva imodoka iragurutse. Barayibona irenga. Urebe, bafayo dore uburyo bayifashemo umwana w'umukobwa bona imodoka irarinze. Dore ishaza bagira iyo batarasha umuntu ariko. Urabona ishaza bagira iyo batakurashe. Did you do that? Friend this family. So we shot. Kubera iki yirashe famiye bari bamuteye ubwoba ko bari buyice. Kubera iki yirashe kugira ngo abarinde. Akubwiyeho amata yari. Oya. They're covering their tracks. Batangiye guhishira ibyo bakoze mbega batangiye kwica abantu bakoranye nabo. Tugomba gushaka wa mugore wanshinje mu rukiko Hilde Winslow mbere yuko bamubona mbere yacu. Wa mugore wamushinje niwe muntu ubyibura ushobora kuba yamubwira ngo impamvu nagushinje niyi. Tumushake. Kibe filime hakunino muri gereza. Aba ni aba FBI bakora iperereza ni muzehe. Muzehe yinjira hano. Muzehe Ndugu yinjira hano. I want everything boxed at inventory. Ndashaka ibintu byose birimo hano byuriya musore rufungiye hano mubishyire mu gikarito mu bimwe. Did Weston take Burrows to the infirmary last night? Kubera icyo ubundi ofisiye Weston yajyanye David Burrows mu ivuriro ninjoro. Ibuke ninjoro ofisiye Weston yaje atwara Burrows ngo muri infirmary ngo bajye kumuvura kuki yamutwaye mu gicuku. Not sure. Ntago nzi impamvu yamujyanyeyo. To sign him out. Nta nubwo yigeze noneho abyandika. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye gusohora imfungwa urabanza ugasinya nk'umwofisiye ati nsohokanye imfungwa iyi n'iyi nyijyanye aha n'aha. Nta nubwo yigeze abisayininga. For God.
ngo yabyibagiwe bijya bibaho yibagiwe buriya gusinya kamusohokanye bano batangira kubyibaza mu gicuku kuca bundi abofisiye baje gusohokana n'umfungwa David Barros hano FBI itangira no kugenda ihuza umugabo avayo areba hano abona akaryango gaturanye naho we Do you happen to see Officer Wesson? Officer Wesson waba uzi impamvu yaje gutwara David Barros ijoro ryahise? I might have. Shobora kuba nababonye bagenda ariko sinjya nibuka. Anything I can do to help John? Muri kise kugira ngo wibuke umvishije ari kabarara umurari yabonye inzego zije kumukuramo amakuru arazibwira ati ibyo bintu ndabizi nabibonye nshobora kuba nabibonye ariko nyangira ikibazo cyo kwibagirwa icyo gihe na leta cyangwa se n'undi muntu ufite amafaranga ahita akubwira ati nkora iki se kugira ngo ubwonko bwawe bwibutsa bugaruke aho rero niho umurara nawe ahita atangira kugusabira ibyo akeneye aho turi kuvugana umva As a flashlight. Barros rero urabona twari duturanye yari afite itoroshi flashlight itoroshi nyine risanzwe twadutoroshi For reading after lights out. iyo batuzimyirizagaho amatara ninjoro iwe yagumanaga itoroshi akarara asoma. Can you get it for me? Iyo toroshi wayimbonera nanjye nkaguha amakuru ukeneye ibyabaye ninjoro urumva muri gereza uri muri gereza wifitiye ibitabo byawe byinshi ubumeze nk'ufite televiziyo na filime ubundi niko ibitabo twe tubibara byibura bikumara irungu usoma ibitabo ugasoma bukaba bwanagukera ukiri gusoma ibitabo ku buryo bo waryo umeze nk'uraye ku gaserikaro kuri kukareba sasa yari kuvuga ati hari igihe rero leta ituzimiriza amatara kare ugasanga leta muri gereza ibazimiriza amatara saa moya kandi wenda ushaka kuryama saa sita z'ijoro ugasanga ntabwo ubonye umwanya wo gusoma igitabo niyo mpamvu imfungwa rero hano ubwo mbafasha agapoze gato ibibwiye afande ati nkeneye itoroshi Barros yari afite. Come on man, you know how this works depending on what you saw. Oya byaterwa nawe n'amakuru ufite. Wesson came for him in the middle of the night. Mu gicuku rwose hagana mu gicuku hagati twagiye tubona ofisiye Wesson aje kumureba. Which is strange but byari bitangaje. Ubundi ntabwo bisanzwe iba ko umwofisiye yaza gusohora imfungwa mu gicuku. Then he opens up his cell his emergency key. Arangije afungura akagereza Wesson Barros yarafungiyemo agafunguza urufunguzo rwa emergency. Kuki? Instead of having the shift guard buzz him in for bivuze ngo ntago yigeze abwira abandi bofisiye bari kuri shift ngo babazinge hari ikibuto bakanda imiryango igafunguka kinasakuza. Exactly. Yakoresheje urufunguzo. Now why would he do that unless things wasn't on the up? Bivuze ngo nimba yakoresheje urufunguzo agafungura ahantu David Barros yarafungiye harimo akabazo. Know what I'm saying? Icyo mvugura cyumva mwana. Imfungwa ariko shayi toroshi yawe ndaza kuyikoherereza nabyumvishije umaya makuru afatika. Hey, you on your way back here with Wesson? Muri mu nzira muva kumfata Wesson. Wapi? Dusanze yapfuye. Kuki? Wesson yapfuye. How? Yapfuye ate? Gunshot wound to the head. Tubonye ari isasu ryamwinjiye mu mutwe ahita apfa. Do we know who shot him? Tuzi uwamurashe. Me and GSR, but dutegereje abakora iperereza bamenye ngo ninde wamwishe. Ariko hari umuturanyi wabonye neza umuntu usa nka Barros ngasohoka mu rugo rwe mbere yuko yumva isasu. You gotta be shitting me. Uri kunyinisha. Wasn't alone, drove off with a woman. Ikindi ngo Barros ntago yari ari wenyine ngo hari umugore wari umutwaye. Ubwo ni Rachel Mills. Any chance we can get them before they hit the back roads? Umva twabona mbere yuko bongera gusubira mu muhanda. Now perimeter. No one thought he'd be crazy enough to come back here. Nta muntu waruzi ko uriya mugabo yaba ari umusazi ku buryo yagaruka kwa Wesson. Just to kill Wesson. Ariko nanjye sinumva ukuntu imfungwa yacitse gereza aho kugira ngo itoroke igihugu cyangwa se ikomeze ijya kwihisha kure yasubira inyuma ikagaruka ngo kwica umuntu yihorera. I'll dig into Wesson and see what I can find. Urabizi ahubwo na Wesson reka dutangire tumukoreho iperereza. Umvishije ariko abapolisi b'abanyamwuga aho kugira ngo barebe ngo imfungwa yasohotse muri gereza ngeragenda ijya kwica umuntu ngirakomeza iratoroka ngo uwo muntu ni inyamaswa tumuhige. Oya abapolisi b'abahanga baravuga ngo n'uyu wishwe kuba imfungwa yahindukiye ikagaruka kumwicaho kugira ngo itoroke nawe tumukoreho iperereza tumenye ni iki cyatuma umuntu wakagombye kuba yacitse agaruka kumwica. Ibyo abapolisi barabyiga ubushishozi. How long to New York? Dusigaje igihe kingana iki tujya New York ni nk'amasaha 2 bari kuvamo. Beze neza bari kujya New York nahatuye wa undi wamushinje mu rukiko. Beze neza koko? Yeah, it's just intense. Gusa bino bintu biteye ubwoba. Wesson yapfuye. A little close to home. Neza bino bintu bimeze nk'ibyo nzi. Gute? Mackenzie didn't tell you I was fired from the Globe, did he? Mackenzie Warden ntabwo ugeze kubwira impamvu nirukanwe mu gitangazamakuru nakoreraga Globe.
I was investigating a series of sexual assaults at... nari ndi gukora iperereza nk'umunyamakuru muri kaminuza yitwaga ngo ni Lem Hall. Ndi gukora iperereza ry'abana bahohoterwaga bagafatwa ku ngufu cyangwa se bagasambanywa ku gahato. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Icyo gihe rwose hari abantu b'abanyembaraga cyane, abantu bakomeye bagiye bahohotera abanyeshuri mu makaminuza. Bari hari abantu bahohotera abanyeshuri mu makaminuza, aba babeshya amanota n'udukobwa twishinze ati wampaye amanota se tukazaryamana, utayamuha akajya gukorega ngo waramuhohoteye, ibintu nk'ibyo nyine mu makaminuza, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ati rero hari abantu bakomeye bahohoteraga abanyeshuri mu makaminuza, ati nagombaga ibyo bintu kubikora iperereza, atari ko abantu bakomeye bashaka kubihishira. One of the victims was this umwe mu bahohotewe named Catherine Tullo, yitwaga ngo ni Catherine Tullo, who didn't want to come forward. ntabwo rwose yashakaga kuvayo ngo azavuge ko yahohotewe. Hari igihe umuntu ahohoterwa agaceceka. You know, she didn't want to face the scrutiny of victim blaming. Ati impamvu umukobwa wahohotewe atashaka kuvayo ngo yigaragaza avuge ko yahohotewe nuko atashakaga ko abantu batangira kumutuka bakavuga ko ari we munyamafuti. Muri ibyo bintu bijya bibaho, ibyo bintu bya victim blaming, ugasanga umuntu yarahohotewe ariko abantu niwe none bari gushyira amakosa ngo niweho n'ubundi amakosa nayo. Ugasanga umuntu avuye bakavuga ati ndaya nkawe yafatwa gute ku ngufu, yahohoterwa iti, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibintu nk'ibyo rero bibaho. Umukobwa aravuga ati umukobwa nishaka kuvayo ngo avuge ko yahohotewe kugira ngo batamushyiraho amakosa, bavuga ati n'ubundi amakosa nayawe niweho wagiye kwishinza, cyase bakanavuga ati hari ikindi ushaka umuntu. Ariko naramuhatirije ngo naveyo avuge atobore. Naramusunikirije ndamubwira ati vayo nimba wahohotewe, irengagiza ibyo abantu bavuga, abazagutuka bavuga kuri gushaka gufungisha umuntu, abazavuga kuri umugome ushaka gufungisha umuntu, we byirengagiza uveyo uze rwose utange ubuhamya bwawe ko wahohotewe. Until she agreed to go on the road. Uwo mukobwa arabyemera rwose, ndamurikodinga amakuru. Uyu ni umunyamakuru. And the night before we were supposed to meet, buri buke iri joro rero mbere yuko nagombaga guhura nawe, mbega buri buke duhura n'uwo mukobwa, Catherine took her own life. Catherine byarangiye yiyahuye. Byarangiye yiyahuye. Pushed her too hard. Ninjye rero wari waramusabye ngo ave yatanga ubuhamya ko yahohotewe. All I could see was the story. Icyo nabashije kubona ni inkuru gusa yo gushyira mu itangazamakuru. Aho ntabwo wakwirenganya, ariko urumva ariko icyabaye. Umukobwa uyu yaramubwiye ati ngo uve utanga ubuhamya ko wahohotewe. Umukobwa ava yatanga ubuhamya ko yahohotewe, abantu batangira kumushyiraho amakosa, wandaya we wowe ufatwa ku ngufu ute, ahubwo ubwo ngubwo urashaka kugirira n'aba abantu babeshyera. Birangira umukobwa ayo magambo byo kuba wahohotewe n'amakosa akaba ari we bayashyiraho, birangira umukobwa yiyahuye. Her parents did. They sued the Globe for wrongful death and I lost my job. Atababyeyi be rero bahise baza kuri igitangazamakuru cyacu baravuga ngo iki gitangazamakuru umunyamakuru gikoraho niwe waje koshya umwana wacu ngo ajye kuvuga ngo yarahohotewe, bituma umwana wacu abantu bamuseka, bituma umwana wacu aniyahura. Nuko banyirukanye mu kazi. Globe banyirukanye ngo njya gushuka abana. Babuze umukobwa wabo. You're a good person. Ariko uri umuntu mwiza. Rachel. Even if you're aiding and abetting a fugitive. Nubwo uri gufasha umuntu uri guhigwa na leta, ariko usanzwe uri umuntu mwiza. Where'd that come from? Iyo telefone ni yande? Ni ya Wilson. Iyi telefone yari ya Wilson. Kaga telefone ka Wilson yamwibye. Hari uhamagaye Wilson. Ni telefone yuriya mugabo umaze kwiyahura. Yaritaba. Mr. Burrows, Mr. Barrows ndakeka niwe witabye. I heard you paid Officer Wesson a visit. Numvishe ngo uyu munsi wasuye Officer Wesson, wamusuye mu rugo. Think you killed him. Abapolisi barakeka ko wamwishe. Just beat your capture along nicely. Where's Matthew? Mata yariho umwana wanjye, David. Your son died 5. Umwana wawe yapfuye imyaka 5 ishize. You beat him to death. Waramukubise arapfura byibuka. Urebe. Ndaza kuguhiga nkubone. Even if you did, niyo wambona ntacyo byatanga. Ahubwo ibyo biragaragaza uburyo cyuri akagora iki cyangwa se uri akazanga. Ibi biranagaragaza ko utarasobanukirwa abantu hanganye nabo muri kano kanya. Yagasani, njyewe nje gushaka umwana wanjye. Njyewe nje kubwa Matayo. Abagabo baramusetsa ati musore nubu ntabwo uramenya abantu hanganye nabo imbaraga bafite. Yagasani, mugabo ati ngomba gutabara umuhungu wanjye. Baramwihamagariye noneho. Bidatinze yageze muri New York. Hashize amasaha 13, David atorotse gereza ntago arafatwa, yinjiye New York. Yatorokeye muri Maine, ugera New York ni hafi. Midtown. Tugiye ni muri Midtown. Doesn't open till 9 a.m.
So we need a place to crash. urumva mu gitondo rero aho turi bujye guhigira hiride bafungura saa 3 z'igitondo tugomba gushaka ahantu turarira ijoro. Guess we sleep in the car. Turaryama mu modoka. Maybe not. Do you remember? Oya, uribuka umusore bita Hayden? Yego. You thinking? Utekereza iki? I'm thinking we need a burner. Ndakeka dufite kubanza kugura banafone. Za telefone, buno bu telefone mwita ngo ni bwa matushi. Buriya leta ntago ibukurura bino byanyu ngo by'ama smartphone ngama iPhone ribiki. Leta irabikurura mu mumeze nkaho muri kumwe. Ubundi wigurira ka matushi nitwo bita ngo amabana. Just saw a woman's dog wearing a Gucci sweater, so real life might be a stretch. Baby. Oh, there's a kiosk. Bajana. Tujye ku gakioske kugura telefone. Kabo telefone nyine badashobora gukurura. Tapfa kumenya ngo simukadi iri kurinde nibiki. Yaje hano. Yihagarariye muri New York hagati. Ubundi nitwo dukaritsiye nunze kuba ndi gutemberera mu masaha ya karo. Yagaze Times Square yitegereza urujya n'uruza rw'abantu gake gake. Hey, can I get a prepaid phone, please? Mva wa prepaid phone so ngaho. Bana. Telefone yari gusa tugaruke Boston. Boston hari iki? Finally, we have Hendrix Socks, a kitchen. Dufite Hendrix Socks mu gikoni. Tugiye gutangira cyamunara hano hari umugabo uri muri cyamunara gupigana $500 by'idolari. 600,000. $600. Uyabonye message hano. Ni Recho twavugana ni umukiri uri muri za cyamunara ziri $500 700 by'idolari. 1.5 miliyoni 1.5 kugira ngo ajye kwitaba telefone yashyize 1.5 umugabo ni umukire by'idolari ntago ari yayindi musindira. Avayo. Sold. Umukire hari umukire yiyambaje kugera mu bibazo udafite umukire nabyo ibi bintu ni ikosa rikomeye umukobwa yese yihamagarira umukire. Hayden, it's good to hear from you. Ibyiza kukumva. Hey, I should have called you a long time ago. Nakabaye naraguhamagaye mbere ariko yibutse kumuhamagara nyine ageze mu bibazo nibwo batwibuka. To the Globe base. I know. Nyuma yuko banyirukanye Globe nahise mbura. No apologies necessary. Nta mpamvu yo gusaba imbabazi. Hey, listen, I'm in Boston. Umva ndi muri Boston nona. Get a drink. Kana nawe ni utuye tubonane. I wish I could, and I'm actually in New York. Wahubwo ngiye nakabyifuje ariko ubundi muri New York. Niyo mpamvu nguhamagaye. A favor coming up. Umeze nk'umuntu ugiye kunsaba service ariko. Yeah, it's a crazy. Yego ni inkuru y'ubusaza ariko. And without my isakoshi yanjye bayibye. I can't check into my hotel. Urumva nta karita ya banki mfite nta kintu kimwe mfite urumva sinabona uko nishyura hoteli. I know this is a big ask, but it's ndabizi ngusabye ibintu biremereye ariko. Just for the night. Yeah, of course. Wareka nkarari wawe ijoro rimwe. Hey, look, I'll come down tomorrow and we'll grab a bite. Ejo nzataha nimugoroba naza tukanasangira. I'd love that, but I'm just nakabikunze ariko literally just ndarari wawe ijoro gusa. But maybe another time. Mbyuke ntaha tuzabona n'ubutaha. Sawa. I'll have the spare keys left at the front desk for you. Imbere ugende kuri front desk bagura urufunguzo rw'icyumba nta kibazo. Cyase rw'inzu yanjye. Recho. It's really good to hear from you. Ni byiza kongera kumva telefone yawe umpamagaye bisa nkaho baziranye mu buryo utamenya. Umusore amagara ambwira ati ndashaka kujya kurari wawe kumwe ufite umuntu akaba yaguhamagara ati ijoro ndaza kurari wawe ukavuga ati hari umukozi cyane n'umuntu uyogenda ukingure winjire tugaruke Briggs muri main. All right, thanks Chopra. Yego Chopra. Nakoze. Baby. So I was doing some digging into West. Narindi gukora iperereza kuri uriya mupolisi bita ngo ni Weston cyangwa se umusirife yabita Weston wundi wirashe. Hari ikintu kidasanzwe mbonye kuri we. $1,000 a month for the last 5 years from this company called REH Holdings. Hari company yitwa REH Holdings imaze imyaka 5 buri kwezi bamwishyura $1,000. Urebe. Sounds like a shell company. Bimeze nk'ari company y'ibanga za company. Ni company yanditse muri Caymans. Ntabwo twabasha kumenya iyo company yamwishyuraga ni yihe ariko buri kwezi uriya musirife yahabwaga $1,000. The payment started the month that Burroughs arrived at Briggs. Ati kandi ayo mafaranga uriya musirife yatangiye kuyahabwa ukwezi David Barros yinjiriye imageragere agiye gufungwa nibwo uriya musirife ya buri kwezi ari company yatangiye kujya imwishyura $1,000 ahoraho ya buri kwezi. You think someone's paying to keep tabs on him? Bivuze ngo uratekereza ko hari umuntu waba warishyuriye musirife kugira ngo ajye acunga David, sibyo? I'm saying the timing lines. Uburyo igihe nyine iyo timing irimo niteye ikibazo. Might be right about that. Ibyo bintu uvuga nibyo. I talked to the inmate next to Burroughs' cell. Navuganye n'imfungwa yari ituranye na cyangwa se imfungwa irara mu cyumba gituranye naho David Barros yarari. Yego. He told me. Arambwira ngo Weston yaje mu gicuku ninjoro aza gusohora David Barros. Arangije ngafungura ku gikagereza akoresheje emergency key yiwe. Ubundi kirazira nta muntu upfa gukoresha urufunguzo nka ruriya afungurira imfungwa. Afungura umuryango aho kugira ngo babazinga umuryango ufunguke.
He wanted it off the books. bivuze ngo yashakaga gusura David Barrows ntibitazwi nyine bitari mu bitabo, mbega ntibazanamenye ngo yasohotse muri gereza ati. Yego batangiye kubibona kabasirifiye bafite ukuntu bajyaga bashaka gusohora David Barrows mu buryo butemewe n'amategeko. What if Wesson tried to kill Burroughs last night and not the other way around? Atahubwo se noneho biramutse bibaye uriya musirifiye Wesson ariwe washatse kwica imfungwa Barrows aho kugira ngo baduha amakuru yuko Barrows ngari washatse kwica Wesson. Batangiye kubitekereza. Decides to hang around and urebe akaba ariyo mpamvu Barrows nawe yagumye hafi akaba yasubira no kureba Wesson kugira ngo bakemure ibibazo bari bafitanye. Yeah, definitely possible. Ibyo bintu byo birashoboka. Abashinzwe umutekano batangiye gutekereza rero impamvu bishoboka ko abasirifiye bashobora kuba bashakaga kwica David Barrows. It doesn't say anything about where he's going next. I don't suppose this inmate of yours told you where he was headed? Iyo mfungwa se nta kindi kintu yakubwiye cyaho baba bekerekeje? No. Oh yeah. Damn it. Oh, I promised the guy. iyo mfungwa ahubwo nari nayemereye agatoroshi 1 nibagiwe. Itoroshi yeza kureba. What? Iki? Briggs sent over the inventory list from... Urabizi kiriya gereza bita ngo ni Briggs batwoherereje ibintu byose ibikoresho byose byari biri mu cyumba cy'imfungwa David Barrows. There's no flashlight. Nta toroshi yari iri mu cyumba cyande cya Barrows. Every week, if he's hiding something. Umva buri cyumweru dusaka imfungwa ntago dukeka ko ari ikintu bahise bagaruka mu cyumba cya David Barrows barebe. Kukiba imfungwa yatubwiye ngo David Barrows yari afite itoroshi none itoroshi twe tukaba tutayibonye. Iyo toroshi ihishanye n'iki? Abashinzwe umutekano baba barenze. Iyo toroshi irihe? David Barrows amaze iminsi afite agatoroshi ararasoma ikirego kivuga ko umwana we yararareba amazina y'iki mbere byanabona kino kintu kiri hano hari ahantu cyakoboye ku makaro aragikurura arebye hano habona dosiye. Here we go. Dosiye arayibonye iriho n'agatoroshi. Yarari gukora iperereza. Iyi dosiye iyi ni fayiro y'ikirego cy'umuhungu we. We hari izina hano yaciye akaziga. Hilde Winslow. Witness who saw him bury the bag. Uyu Hilde Winslow niwe mutangabuhamya wamubonye ngari gushyingura inkoni cyangwa se ikibando yakoresheje yica umwana we. Uyu buhamya bw'ubundi nibwo bwafungishije David Barrows. Nimba yishe rero Wesson kuko Wesson nawe yashatse kumugirira nabi muri gereza. Uyu mugore nanone David Barrows ashobora kuba ashaka kumwica. Urebe filime witonze bahise basohoka gereza. Sasa ubwo icyo bisobanuye ni iki? Bisobanuye ko ubwo abashinzwe umutekano bamenye ko David Barrows agiye guhiga umugore bita Hilde. Ubwo no bagomba gushaka hatuye bakahita bazayo kandi uyu musore nawe nihagiye kujya iri joro cyangwa se mu gitondo. Iri joro yageze muri New York aho agomba kumuhigira. Ubwo urumva ko ashobora guhurira na polisi kuri uwo mugore kuko polisi uwo mugore bamaze kumumenya. Abashinzwe umutekano ko bari kumva ko David Barrows ashobora kuba ari kwihorera ku bantu bamufungishije abamugiriye nabi. Ntago bazi ko ari ibyo yibereyemo. Yeah, it's a lot. Dora kageretse baje kurara mu zanzu zimwe nziza. Empty fridge. Firigo nta kintu kirimo. Usual nothing. Shanga ibisanzwe no mu kabati nta kirimo ni umusiribateri menye wibana nta kintu bapfa gusambura. Dig and see if I can scrounge something up for dinner. Ya Jean areba umujyi. You good? Bize neza. Matthew's out there. Umwana wanjye Materi hano hanze. Somewhere. Ahantu ntazi. Hari ahantu ari. Umwana w'ingari hano hanze. Be right back. Ndagaruka. Kuwica wari uzi umwana we yarapfuye ukumva umwana we ni muzima ariko ngaraho hanze ahantu utazi. Katurore. Kwereka hako nino hari uri mu kabara ari kwinywera agacupa. Nothing on David getting... Adam. Should have never got you involved. David ntago arafatwa. A little late for that, old man. Papa n'umwana bamucikishije. Or at least they're gonna suspend you. I know. Baraza kukwirukana weho byibura mu kazi ndabizi. It's David. Ariko ni David twacikishije. Uriya ni famille nta kibazo papa niyo batwirukana mu kazi twafashije famille. Wabamenye wari ubiri inyuma ya. Hari telefone yasonnye kuri Adam. Adam hari telefone yakiriye. Asoma message yikangamo. Uyu ni umuhungu wa Warden. Uyu ni wacishije David Barrows yamutorokeshe ahita asoma kuri fimbo igitaraganye. You gonna be okay in my guest room? Where are you going?
ngiye gutwara imodoka ya ahantu ngiye. Hari utuntu ngiye kwitaho ndaje. Agiye. I'll see you later, Pops. Turasubira papa. Urebe uyu mwana agiye. Hey, I'm back. Uyu yaragarutse hari twavuye kugura. Fungurira mashini hano. Laptop mu mashini meza nk'aya ngayo yasanga muri Kimo Electronics mu mujyi. Ujye muduhamagara tubohereza mu mashini meza n'amatelefone meza. Arebye abona ari umwandiki uri hehe. Iyi nkuru yabirenze. Abanyamakuru bari kumubwira ati inkuru ya David Barros wacitse gereza wayiduhaye neza ko muri kumwe tugatwika ariko we ntago abishaka. Kunyamara havamo views abanyamakuru na views n'umuntu umenya bamwica. Hope that's okay. Of course. Nitije imyenda nta kibazo yitije imyenda ya nyir'urugure bakamenyera umuntu abatije inzu mutangiye no kwambara icyangwe cye. Umwicanyi wishe umwana we David Barros yatorotse Briggs Penitentiary muri iki gitondo. Abapolisi baracyari guhiga Barros aherereye muri kano kanya ntiharamenyekana. Uyibumva abanyamakuru barakabya bashyiramo nta nubwo bakwita ngo ni umuntu nyine watorotse umwicanyi wica abana. Azanye agapolizo barya ninjoro. Isawa. You know what? Hayden's gonna have a bottle of something that's... Icyonzi cyo Hayden ntago inzu ye yaburamo icupa n'umusinzi ndamuzi. Ibiryo bishobora kubura Amerika icupa n'iryabura. Urebe. Chopin Martini Dry 3. Chopin Martini Dry. Kumva niyaje kunywa ni wa mukire twabonye watije inzu. Umwicanyi yatorotse gereza witwa ya Briggs yayitorotse. FBI cyari gukora iperereza zose yarabireba. Arangije kuri telefone ye ni umukire. Nta mukire watije inzu. Ajya kuri kamera buriya ingagari ziba zifite amakamera mu nzu zayo. Arebye mu nzu we abona wa mukobwa yatije inzu hari kwisanzura nkwa n'akantu. Abona hari ikigabo bari kumwe. Ibaza umukobwa gutira inzu akazanamo n'ikigabo. Abona wa mwicanyi bari kubona kuri televiziyo. David Barros ni wari muri iyo nzu. Urebe filime. Arakora iki? We're gonna find him. Umwana we turaza kumubona. Together. Dufatanije. Gafilime kitwa ni I Will Find You. Bebe, tumwana tunamubona. Nagaseri kacu. Muri iryo joro hari yaje. Gake gake. Wa musore twabonye Adamu. Uyu ni wafashe David Barros gutoroka gereza. Yakuye y'igitiyo. Kumbe dore wa mwicanyi. Philip. Ibice bijya mbere. Uyu ni papa wa David Barros. Umamagare. Wahamagara Philip ubwo ni Philip Mackenzie ni Warden. Dore Philip Warden yica Philip Mackenzie akaba Warden. Ari kureba kuri televiziyo nta kindi kivugwa n'akazi yakoze yatorokesheje umuntu. Hari uwaje muri iryo joro gucukura. Aracukura ibice. Ninde uri gucukura? Ni Adamu. Adamu ari gucukura. Mu rugo rwa Cherry. Cherry ni wahoze ari madamu nde? Ni wahoze ari madamu wa David Barros wa mwicanyi yamaze kuhagera. Uyu mwicanyi akorera abandi. Hari telefone yakiriye yego. I'm almost done here. Hano ndenda kurangizanya naho. Yes. Yego. Ndabyumva. Mwicanyi yamaze kugera mu rugo rwa Cherry. Being taken care of. Ibyo ngibyo biri kwitabwaho. Bebe, ngo biri kwitabwaho uyu ninde? Umugabo yambaye badge ya police. Bivuze ngo barabagizi bane bari kwiga David Barros. Harimo nabo mu nzego zo hejuru z'umutekano zikomeye. Ese byagenze bite? Nakubwiye ngo abonye amaseri menshi. Uri gucukura Adamu. Ari gucukura ahantu bivugwa ko hashyinguye Matayo Barros umwana turi guhiga. Ntashobora kuba kiri muzima. Kuki Adamu aje gucukura aho bashyinguye Matayo Barros cyangwa se Matthew Barros? Iyi ni episode ya kabiri. Ndaje turebe izindi episode 6 zisigaye agaseri tukarangize ku mugaragaro kandi ibyo byose biraba muri uyu munsi. Nababwiye ngo seri tugiye kujya tuzirangiza buri munsi byibura byatinze iminsi 2 mu rwego rwo kugira ngo dukure mesheke y'igihe mwamaze mutabona filime.